amafaranga bamwe bayita ya yandi ya sekibi, abandi bakayavumira ku gahera, abandi bakayorota batayagira. Gusa yari gutuma inshuti ziri gutandukana kubera yo, ibyishimo mu muryango bikabura kubera amahera, urukundo rugakomezwa n'izo miya, umwana w'Imana akabambwa kubera ibiceri, umwana w'umuntu akagambanirwa kubera inote. Icyo utaruzi ariko nuko hari abayinjiza kubera kwiruka iminota 90 nyuma y'agakoresho kameze nka zero. Abantu hano iwacu ngo yarabakungahaje, aho barimo abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda. Ku rutonde ruheruka gushyirwa hanze n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda nta mwanya ifite muri Afurika, dore ko mu myaka 5 ishize nta kipe n'imwe yihagarariye yashoboye gukora amanota. Gusa ku ruhande rw'agafaranga ntabwo ariko bimeze. Iyi ngo niyo yabaye sesa bayore kuri uyu mugabane, ikaza mu za mbere mu zihemba neza, zigura neza, ariko zigatsinda nabi. Uyu munsi kuri iyi Sports twabagire mu mishahara y'amakipe atanga buri kwezi, aho muri rusange arenga miliyoni 100 atangwa buri kwezi ku mishahara y'abakinnyi n'abatoza bakina muri Rwanda Premier League. Ntabwo ari make se. Amagaju y'umutware Rutaremara nyari kundiba y'amakipe ahemba amafaranga menshi mu Rwanda, aho ku ngengo y'imari ya miliyoni 100 zonyine iyi kipe buri kwezi yishyura miliyoni 7,300, ariko kugeza ubu ikaba ari yonyine yashoboye kurangiza imikino ibanza ya shampiyona idatsinzwe na Rayon Sport cyangwa se na APR FC. Ni ibyishimo bikomeye, APR tuyitsinze uyu munsi, ariko twari tubyiteze, twari tubizi. Vision Football Club nshya mu cyiciro cya mbere, imibare y'imikino ibanza yerekanaga ko yishyuraga miliyoni 11,500 buri kwezi, aha yabiteganyijwe ko aziyongera mu mikino yo kwishyura kubera abakinnyi bongewemo. Etincelle horita ku bukene nayo yishyura izo miliyoni z'imishahara buri kwezi, ahani nazamurwa nuko ari mu makipe make yishyura abakinnyi bayo imisoro ku mushahara TPR, kubera ko aya mafaranga atangwa n'akarere ka Rubavu. Musanze niza ku mwanya wa 13 mu guhemba menshi mu Rwanda. Ikipe mu majyaruguru itanga miliyoni 14 buri kwezi. Aya mafaranga kandi akaba n'ayatangwa n'ikipe ya Muhazi Football Club, aho nayo yishyura abakinnyi n'abatoza bayo miliyoni 14 ku kwezi gushize. Ku mwanya wa 11 haza ikipe ya Mukura Victory Sport. Iyi abakozi bayo buri kwezi baha miliyoni 14,500, akaba ari mu makipe nashobora kuzamura aya mafaranga mu mikino yo kwishyura kubera amaraso mashya yongeyemo. Gasogi United niyo kipe ifite umwanya wa 10 mu guhemba neza Nyarugenge. Iyi kipe y'urubambingwe na Ome Femme Integre, abakozi bayo bishyura miliyoni 15 buri kwezi, ubwo Kenisi nyine yishakamo. Rutsiro nayo nshya muri shampiyona y'uyu mwaka iryamye ku mwanya wa 9, aho iyi kipe itanga miliyoni 16 buri kwezi, harimo 2 zihabwa umutoza Gatera Musa. Twageze ku makipe 2 aza ku mwanya wa 8, aho buri imwe yishyura miliyoni 18 buri kwezi iyatanga ku mushahara. Aya arangajwe imbere n'Urucaca Kiyovu Sport, yarangije imikino ibanza ari iya nyuma, ariko gutanga amafaranga ntabwo yikoramo. Aya ariko gwashobora kuzagabanuka mu mikino yo kwishyura kubera abakinnyi benshi batandukanye nayo bakagenda basesa amasezerano. Indi kipe itanga miliyoni 18 buri kwezi ni Bugesera Football Club. Iyi kipe nayo buri mwaka ikunda guhatanira kutamanuka, ariko ntibibuze gutanga amafaranga menshi yishyura abakinnyi ikoresha. Ubugabo s'ubutumbi nyine. Reka twigarukire Rubavu, tuhasanga FC Marine mu myaka 2 ishize yazaga ku mwanya wa nyuma mu guhemba mu Rwanda, ariko kuri ubu ni ya 6 mu zitanga gatubutse. Iyi kipe y'ingabo zirwanira mu mazi ku kwezi yishyura agera kuri miliyoni 19, iha abakinnyi bayo harimo enye zihabwa umutoza Yves Rwasamanzi. Amafaranga ya Marine nayo akaba yarazamuwe n'imisoro yishyurwa abakinnyi bayo. Hirya y'iyi kipe gato haraza abanyamujyi ba AS Kigali. Iyi kipe yahagarariye umurwa mukuru w'u Rwanda, itanga miliyoni 19,500 ku mishahara y'abakozi bayo. Iyi nayo intego no gutwara igikombe cy'amahoro, nubwo habuze gato ngo isezererwe mu ijonjora ry'ibanze. Ku mwanya wa 4 ku makipe atanga gatubutse mu Rwanda hari ikipe ya Gorilla Football Club. Uratungwe se? Iyi kipe y'umuherwe Haji Yusufu Mudaheranwa unayoboye Rwanda Premier League buri kwezi itanga umushahara wa miliyoni 20,730 ku bakinnyi n'abatoza bayo. Aya mafaranga nayo akaba ashobora kuzamuka kubera amaraso mashya yongewemo. Rayon Sport Murera, ikipe ya Rubanda, Gasenyi,
Gikundiro n'ayandi mazina wayita niza ku mwanya wa gatatu mu gutanga amafaranga menshi muri shampiyona y'u Rwanda, gusa kugeza kuri ubu ni nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona. Iyi kipe yambara ubururu n'umweru, payroll yayo igeze kuri miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda, aho umutoza Robertinho na staff ye bafata ameze agera ku 8. Iyi kipe ariko ikomeje kwiyubaka, aho ibikonyozi yamanuye bishobora gutuma igera no ku mwanya wa kabiri mu guhemba neza mu Rwanda. Police FC nayivuga iki se? Ikipe y'abashinzwe umutekano ni imwe mu zikunzwe n'abafana bake muri Rwanda Premier League, ariko ntibikangwa agafaranga irarekura. Muri nazo pesa siyo mapenzi, niyo mpamvu Gikundiro kikigoye, gusa n'umusaruro mu kibuga uri kuba yanjye. Umutoza Amashami Vincent ahabwa icya 10 cy'amafaranga ikipe ihemba ku kwezi, dore ko payroll yayo igeze kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego kwisonga n'urucabana nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, yirebye muri banki note zirasesekara no mu mifuka y'abakinnyi ngo APR buri kwezi tanga arenga gato miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda iyatanga mu mishahara. Iyi nayo iri mu zishyura abakinnyi bayo imisoro, bivuga ko imishahara igenda itumbagira. Abatoza b'iyi kipe bagabana $45,000 by'idolari buri kwezi, mu gihe abakinnyi nka Lamine Ba na Ouattara mushya bahembwa $6,000 buri kwezi. Ayo nayahabwa buri umwe. Muri iyi kipe kandi abakinnyi barenga 10 barenza miliyoni 3 z'umushahara. Uyukaze ubukaze mu bashya bahabwa gatubotse harimo Seydou Daouda Yassif, umunyagano utahana miliyoni 7 ku kwezi gupfuye. Oh, very nice team, very good team, well organized and everything is good here. Ni ikipe nziza cyane, ikipe yubakitse, ikipe ni nziza. Iyi ni inshuro yanjye ya kabiri njya gukina hanze y'igihugu cyanjye. Navuga ko nabonye ikipe nziza, aho ibyo nabonye ari byiza cyane. Ndishimye kuba ariko bimeze. That I'm having now is very excited and I'm happy to see that. Gaba afite inkwi barya ibihiye, asigaye motero dutebe ku mastade, abatahageze mugane murandase igihe habaye, ubundi mukurikirana imikino yo kwishyura y'iyi shampiyona iri mu zihenze muri Afrika dutuye. Afrika tunakunda.